yang lebih mengambil pendapat takwil di dalam ayat-ayat atau hadis mutasyabihat. وأكثر العلماء لا يلجؤون إلى التأويل إلا عند الحاجة إليه. Dan kebanyakan atau mayoritas ulama itu tidaklah mereka berani untuk mentakwil kecuali kalau sudah tidak bisa lagi, kecuali harus mentakwil tadi. وعدد من العلماء يقولون بالتأويل مطلقا سواء كانت هناك حاجة إليه أو ليست حاجة، يجعلونه مسلك من مسالك تفسير القرآن. Ada juga ulama yang mengatakan harus ayat-ayat mutasyabihat itu ditakwil, harus. طيب هنا نبحث أمور. Maka kita akan membahas beberapa perkara. الأمر الأول ما يسمى عقيدة الإثبات والنفي أو المثبتة. ما معنى هذا؟ Kita akan membahas apa makna dari kalimat isbat wan nafi. Isbat mentasbit apa bahasa kita? إثبات الشيء menetapkan ya, isbat menetapkan, wan nafi dan menolak. وهي التي يدعي البعض اليوم أنه هو أهل السنة والجماعة فيقول نحن لسنا لا نحب التفويض ولا نحب التأويل، نحن نقول بالإثبات والنفي. Maka sebagian orang sekarang ini mereka mengatakan kami tidak mau tafwid, tidak mau takwil. Yang kami mau isbat dan nafi. فيقول لهم أهل السنة والجماعة إن قصدتم بالإثبات الإقرار والإمرار وتفويض معناه إلى غيره معصوم، هذا معنى التفويض. Maka ahlu sunnah mengatakan kalau kalian maksud dari kalimat isbat atau meyakini bahwa ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan melewati daripada maknanya tidak mentafsirkannya, maka sama saja isbat itu sama seperti tafwid. وإن أردتم بالإثبات إعطاء اللفظ ظاهرة فهذا التشبيه. Kalau kalian mengatakan al-isbat maknanya adalah memaknai ayat-ayat itu dengan makna secara zahir, maka itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. فالإثبات هذا محتمل لأمرين، محتمل للتفويض ومحتمل للتشبيه. Maka kesimpulannya makna isbat itu bisa dua. Yang pertama bisa diartikan tafwid, yang kedua bisa diartikan tasbih. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني Oleh فتح karena الباري Ibn Hajar mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, يقول رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. Allah di dalam hadis qudsi mengatakan yanzilu, Nabi Muhammad mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun. قال ابن حجر استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan athbata, menetapkan, bihi dengan hadis ini jihad, apa namanya, Allah itu mempunyai tempat. وأنكر ذلك الجمهور. Dan mengingkari pendapat ini, yaitu ketika ada sebagian yang mengatakan Allah itu bertempat, angkara dzalika jumhur, mengingkari hal ini banyak atau mayoritas daripada ulama. لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز لله تعالى. Karena pendapat ini bisa mengakibatkan ada sesuatu yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. أي أن الله في جهة فمعنى أنه جسم. Maka kalau kita katakan Allah bertempat, seakan-akan kita mengatakan Allah itu adalah satu jasad. فهذا من لوازم القول بالجسمية. Maka ini sama saja kita mengatakan mujassimah, sama seperti mujassim. Allah itu mempunyai postur tubuh. ثم قال الحافظ تعالى الله عن ذلك. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan ta'ala Allah an dzalik, mustahil, maha luar Allah dari hal tersebut. قال وقد يقول ابن حجر وقد اختلف في معنى النزول. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan ada khilaf ulama apa makna dari kalimat nuzul ketika Nabi mengatakan Allah turun. على أقوال. Banyak daripada pendapat-pendapat ulama. فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته. Ada yang berpendapat makna turun di situ adalah turun dari atas ke bawah. وأنت تسمع هؤلاء المخالفين اليوم لأهل السنة والجماعة يقول لك الله ينزل حقيقة على ظاهره. Maka kita lihat, kita dengar ada beberapa kelompok sekarang ini yang ketika membaca hadis ini langsung dia mengatakan Allah itu turun, dia turun dari atas ke bawah. ويقولون الرحمن على العرش استوى حقيقة على ظاهره. Dan mereka berpendapat ketika membaca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Zat yang Maha Rahman 'alal 'arsy, berada di atas arsy. Memang Allah ada di arsy.
ويقول في قوله عز وجل أم أمنتم من في السماء حقيقة على ظاهره. Dan mereka mengatakan man fis sama, yaitu apakah Allah ada di langit? Allah di langit. Memang Allah sekarang ada di langit. ويقولون في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان يقول حقيقة على ظاهره. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya Allah memang mempunyai tangan karena dikatakan bal yadahu mabsutatan. Memang Allah punya tangan. فقال ابن حجر رحمه الله قال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قوله. Maka orang-orang yang kelompok yang berpendapat seperti ini, inilah yang kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Semoga kita dijauhkan dari kelompok tersebut. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين. Insyaallah kita dijaga. هذه المسألة الأولى مسألة قضية الإثبات. Ini masalah pertama yaitu masalah itsbat. وهذا يتساءل عنها كثير من طلاب العلم يقولون أنتم أهل السنة والجماعة تقولون في تفويض وفي تأويل. هذا المثبتة هذه إيش هذه؟ المثبتة إما أن يكون لها معنى صحيحا وهي المفوضة وإما أن يكون لها معنى غير صحيح وهي المشبهة. Sekarang ini banyak yang bertanya kepada ahli ilmu, apa makna daripada tafwid? Apa beda antara tafwid, takwil sama mutsabbitah? Maka kita katakan itsbat itu bisa diartikan tafwid, juga bisa tadi dijelaskan bisa diartikan tasbih menyerupakan Allah. Yang kita yakini Allah itu tidak mungkin diserupakan. Allah itu kita bisa itsbat bermakna tafwid itu sama dengan kita. المسألة الثانية وهي مسألة التعطيل. Yang kedua yang akan dibahas adalah masalah ta'til atau membiarkan maknanya. عندنا فرقة كانت موجودة تسمى فرقة معطلة. Ada satu kelompok yang disebut dengan mu'attilah. Mu'attilah itu yang tidak menerjemahkan atau memaknai. ومعنى التعطيل أي أنها لا تعطي للآيات المتشابهات أي معنى، فيقولون ليس لها معنى. أم أنتم من في السماء ليس لها معنى. الرحمن على العرش استوى ليس لها معنى. وهم متزامنون مع المعتزلة. Mereka kelompok mu'attilah. Mu'attilah ini Masya Allah, setiap mereka membaca ayat-ayat yang mutasyabihat seperti yang dibaca tadi Ar-Rahman al-Arsy istawa atau bal yadahu mabsutatan, apa maknanya? Oh enggak ada makna. Bal yadahu mabsutatan, oh enggak ada makna. Setiap ayat-ayat seperti itu atau hadis-hadis yang seperti itu enggak ada makna sama sekali. Maka yang seperti ini sama seperti akidah Mu'tazilah. التعطيل فرق كبير بينه وبين التأويل. Yang namanya ta'til itu jauh beda dengan takwil. التأويل عبارة عن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل في اللغة العربية كما سمعت من كلام ابن دقيق العيد. Nah, yang namanya takwil sebagaimana kita dengar dari kalam Imam Ibnu Daqiqil Aid, yang dimaksud dengan takwil adalah kita mengartikan, memaknai daripada ayat-ayat mutasyabih dengan arti dan makna yang sesuai dengan tatanan bahasa Arab. Ini namanya takwil. دعونا ناخذ قوله عز وجل في رده على اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala ketika orang Yahudi mengatakan yadullah maglulah, tangannya Allah itu maglulah, dikekang. Maka Allah menjawab bal yadahu mabsutatan, oh tidak, tangannya Allah itu terbuka. Bal yadullahi maglulah, tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak enak ditafsirkan dengan tangan itu ya, tapi secara lafaz tangannya Allah itu maglulah, capek karena mengurusi kita. Bal yadahu mabsutatan, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, oh tidak, Allah itu tangannya selalu siap untuk membantu. فعند أهل التفويض يقولون نؤمن بذلك ونفوض معناه إلى الله عز وجل. Menurut ulama-ulama yang lebih memilih madhab tafwid, maka ketika mereka membaca ayat ini, mereka mengatakan makna yang sebenarnya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. وعند أهل التأويل يقولون بل يداه أي نعمته وكرمه. Adapun ulama-ulama yang mengambil madhab takwil, maka mereka mengatakan ketika ada kalimat ya
yang sebenarnya berarti tangan, yang di situ diartikan atau ditakwilkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. وعند أهل التشبيه يقولون بل يداه حقيقة ظاهر. Adapun menurut orang-orang kelompok yang mentasbihkan Allah dengan makhluk, maka mereka mengatakan yadahu mabsutatan, yang di situ langsung diartikan tangan. وعند أهل التعطيل بل يداه مبسوطتان لا معنى. Menurut kelompok yang mengambilkan madhab ta'til yaitu Mu'attilah, mereka mengatakan bal yadahu mabsutatan, tidak ada makna sama sekali. إذن عرفنا الفرق ما بين التعطيل وما بين التأويل. Maka kalau kita lihat tadi ada beda yang sangat pautan, yang sangat perbedaan yang sangat besar antara ta'til dengan ta'wil. فالتعطيل التعطيل اللفظي عن أي معنى من المعاني. Ta'til tidak mengartikan daripada ayat-ayat tersebut sama sekali. والتأويل إعطاء اللفظ معنى يليق به. Takwil memberikan makna yang sesuai dengan makna di dalam tatanan bahasa Arab, yang sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. لذلك اشترط أهل السنة والجماعة للتأويل 3 شروط واختلفوا في الرابع. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka ingin mentakwil ayat, mereka membuat 3 syarat yang disepakati dan ada syarat yang keempat yang khilaf mereka. الشرط الأول أن يكون قريبا من لسان العرب. Yang pertama, jika ingin mentakwil maka takwilnya harus dekat atau sesuai dengan bahasa Arab. فإذا قلنا بل يداه أي كرمه ونعمته فهي في لسان العرب قريبة لأن لسان العرب تطلق على اليد على الكرم والنعمة. Jika kita takwilkan makna yad yang artinya sebenarnya adalah tangan, diartikan ditakwilkan dengan nikmat atau karunia, maka itu benar. Karena orang Arab seringkali mengatakan yad itu dengan makna nikmat atau karunia. فيقول العرب عندنا فلان يده سحاء. معنى سحاء فدائما يقول هكذا، لا، يده سحاء يعني يعطي المال كثير. Maka orang Arab seringkali mengatakan fulan, orang itu dulu tangannya sahat. Yang sahat itu seperti ini. Apakah artinya tangannya terus gerak seperti itu? Oh enggak. Maknanya dia sering memberi. Nah, pemberian itu artinya takwil dari kalimat yad. ويقول العرب لفلان عندي يد. Orang Arab juga نعمة أنعم بها علي، ليس عندي يد أخذت يده أخذتها للبيت، لا، يد يعني نعمة. Nah, orang Arab juga sering mengatakan fulanun lahu alayya yad. Fulan orang itu lahu baginya alayya atasku yad, tangan. Ya, maksudnya apakah tangannya dia ada di kita? Kita bawa rumah, oh tidak. Maksudnya dia sering memberikan kita pemberian, oleh karena kita mengatakan fulan lahu alayya yad. والشرط الثالث أن يكون متناسبا مع الآية. أول معنى قريبا من اللغة العربية. والشرط الثاني متناسبا. Yang kedua adalah yang cocok dengan makna. يعني في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان كرمه ونعمه متناسب مع قوله عز وجل ينفق كيف يشاء. Nah, yang kedua daripada syarat mentakwil adalah ketika ditakwil maka takwil tersebut hendaknya sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Seperti bal yadahu mabsutatan, kita artikan nikmat Allah, karunia Allah selalu siap untuk makhluknya, maka itu sesuai dengan firman Allah yang lain, yunfiku, Allah selalu memberikan nafkah, yunfiku kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. والشرط الثالث أن يكون المؤول عارف بلسان العرب. Yang ketiga adalah yang ditakwilkan haruslah sesuatu yang biasa dipakai oleh orang Arab. الشرط الرابع الذي اختلفوا فيه هل هناك حاجة للتأويل، فمنهم من يقول الشرط الرابع أن تكون هناك حاجة للتأويل، ومنهم من قال لا، التأويل مسلك من مسالك التفسير، هناك حاجة أو ليست هناك حاجة. Yang keempat yang ada khilaf antara ulama apakah disyaratkan ketika mentakwil adalah darurat. Apakah perlu untuk mentakwil
Ada yang menyatakan takwil itu hanya boleh kalau diperlukan. Ada yang mengatakan walaupun tidak perlu harus kita mentakwil. والتأويل ثبت عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الدين. Yang namanya takwil sudah ada dari zaman sahabat, tabi'in dan para imam. فابن جرير الطبري لما فسر قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق قال أي عن شدة أول معنى الساق. Ibn Jarir At-Tabari beliau mengatakan ketika yauma yukshafu an saq أي عن شدة. Di situ ada kalimat sak. Sak itu kalau kita artikan ini ya. وقال أنه maknanya adalah syiddah, kesusahan. وقال أنه بذلك قال جماعة من الصحابة والتابعين. Maka ketika beliau mengartikan yauma yukshafu an saqin, saqin di situ adalah apa namanya? Betis arti aslinya, tetapi dimaknai dengan kalimat syiddah, kesusahan. Maka beliau mengatakan ketika mentakwil ayat ini dengan kesusahan, inilah yang diambil oleh banyak daripada ulama sebelumnya. ونقل الحافظ البيهقي رحمه الله ثبوت التأويل عن الإمام أحمد وعن البخاري. Begitu juga di cara takwil diambil oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. مما يتبع هذه المسألة مسألة يكثر الجدال عندنا في بلاد العرب، لا أدري عندكم هل هو كثير أو لا، وهي مسألة المكان لله. إذا سئل عن أين الله قال في السماء، ما أدري. Jadi ini juga permasalahan yang sering dibahas di Arab, enggak tahu kalau di Aceh. Masalah pertanyaan, kalau orang bertanya Allah itu di mana, maka sering mungkin di Aceh ada ya? Ada ya, Allah itu di mana? Maka jawabannya Allah fis sama, Allah itu di langit. Nah, ini pembahasan timbul ada permasalahan ini gara-gara antara tafsir, takwil dan seterusnya. هذا يرجع إلى من أحاديث المتشابهات أو آيات الصفات المتشابهات، مثل قوله عز وجل أم أمنتم من في السماء، ومثل قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ثم أشكل عليهم حديث الجارية التي سألها النبي أين الله فقالت في السماء. Sumber khilafnya terjadi dari firman Allah Subhanahu wa taala am amintum man fis sama, kemudian Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kemudian hadis Jariyah, seorang budak perempuan yang bertanya kepada Nabi Muhammad ainallah, Allah di mana? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad Allah fis sama. أما الكلام عن الآيات فقد سمعت الكلام عنها قبل ذلك. Kalau pembahasan tentang ayat sudah kita bahas tadi. فإنها من آيات الصفات المشكلة. Karena dari ayat-ayat tadi dari am-amikum fis sama, kemudian Ar-Rahman 'alal arsy istawa, termasuk ayat-ayat yang muskilah. وأما الأحاديث فقد جاءت هذه الرواية من 4 أوجه. Adapun hadis jariyah, maka hadis ini datang dengan banyak riwayat sampai 4 riwayat. ففي رواية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. هذه رواية. Ada riwayat yang mengatakan ainallah, Allah fis sama. وجاء في رواية صحيحة عند البزار وغيره قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. Ketika ada riwayat lain yang mengatakan ketika Nabi ditanya ainallah, maka Nabi mengatakan atashhadin, apakah engkau yakin Allah tiada Tuhan selain Allah? Itu yang dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi tidak menjawab Allah fis sama. ما pernah. وفي رواية قال لها من ربك؟ قالت الله. Maka di dalam riwayat lain ketika Nabi ditanya ainallah, Allah itu di mana? Nabi balik bertanya, man rabbuki? Siapa Tuhanmu? Allah. وفي رواية أن الجارية كانت أعجمية لا تنطق العربية أصلا. Dan di dalam riwayat lain bahwasanya yang bertanya perempuan itu adalah seorang yang ajam. Ajam itu bukan orang Arab, yang tidak berbahasa Arab sama sekali, orang Aceh. وإنما أشارت بيدها إلى السماء. Kemudian orang perempuan tersebut asyarat, memberikan isyarat dengan jarinya ke arah langit. ورواية أن الجارية كانت أعجمية سوداء ثابتة من رواية الإمام أحمد بن حنبل ومن رواية الترمذي. Riwayat ini yaitu yang mengatakan perempuan hamba sahaya ini berasal dari orang ajam, itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Tirmidzi.
فكيف ستكون أصلا في السماء؟ هي ما تعرف العربية أصلا. Dari mana dia mengatakan, dari mana dia bisa mengatakan fis sama, sedangkan dia sendiri lafaz fis sama itu bahasa Arab. Bagaimana dia bisa mengatakan hal tersebut sedangkan dia sendiri tidak bisa berbahasa Arab? لذلك قال العلماء أن حديث الجارية روي بالمعنى. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwasanya hadis jariyah, hadis pertanyaan dari hamba sahaya perempuan kepada Nabi Muhammad itu diriwayatkan olehnya tadi, oleh siapa namanya? Perempuan tadi, diriwayatkan bil makna, dengan makna saja, bukan dengan lafaz yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. ما في رواية قالت في السماء، إنما هذا بالمعنى رواه الراوي. Jadi yang diriwayatkan itu bukan dengan lafaz, akan tapi hanyalah makna yang diriwayatkan oleh yang merawikan hadis. ومن العلماء من قالوا لا، الحديث هذا رواية في السماء مضطرب، ولكن هذا القول يعني بعضهم يقولون، لكن الأكثر يقولون أن حديث الجارية روي بالمعنى. Ada juga ulama yang berpendapat sedikit yang mengatakan lafaz fi sama memang ada, akan tapi hadis itu hadis mutorib. Hadis mutorib kalau belajar usul mustalah hadis mutorib begini ya. Maknanya itu ada lafaznya itu berbeda-beda. Jadi mutorib. Nah, ini ada yang mengatakan demikian, tetapi kebanyakan ulama mengatakan hadis jariyah itu tidak diriwayatkan dengan lafaz yang sebenarnya, akan tetapi hanya sebatas makna. ولذلك قال الحافظ البيهقي رحمه الله لما ذكر بعض الروايات قال استدل بهذه الرواية أصحابنا على نفي المكان عن الله عز وجل. Oleh karenanya Imam Al-Baihaqi ketika membicarakan hadis ini, beliau mengatakan istadalla bihi ashabuna, mengambil dalil dari hadis ini banyak daripada ulama ala nafil makan, untuk menolak atau tidak menempatkan Allah di satu tempat. وقال العلامة الطحاوي في عديد الطحاوي المشهورة يقول في تنزيه الحق عز وجل وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Al-Imam At-Tahawi beliau mengatakan di dalam kitab akidahnya, Allah itu tidak bertempat di satu tempat apapun, tidak. Bahkan Allah bukan ada di timur, bukan ada di barat, bukan ada di selatan dan seterusnya. Tidak, Allah tidak seperti itu. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري لا يصح السؤال عن الله بأين ولا كيف ولا لي. Dan Imam Ibn Hajar mengatakan di kitab Fathul Bari, Allah itu tidak pantas untuk ditanyakan kepadanya tentangnya aina, di mana Allah, tidak pantas pertanyaan tersebut. Kemudian ditanyakan kaifallah, bagaimana Allah, tidak pantas kita untuk bertanya tentang Allah seperti itu. هذه الصورة الأولى في التعامل مع تنزيه الحق عز وجل. Ini adalah gambaran bagaimana kita menyikapi tentang masalah tanzihul haq, membersihkan atau menjauhkan Allah dari segala sifat yang tidak pantas. وعلمتم مسلك جمهور المسلمين فيها. Dan kita sudah mengetahui bagaimana cara metode ulama-ulama jumhur di dalam menyikapinya. الصورة الثانية وهي تعظيم النبوات. Yang kedua, yaitu pembahasan yang kedua setelah tanzih adalah ta'zimun nubuwat. Termasuk daripada ciri Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengagungkan daripada martabat kenabian. لا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء معظمين. Tidak ada khilaf antara umat Islam bahwasanya seluruh dari nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang agung dan mulia. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز احتقار نبي من الأنبياء، بل هذا كفر، هذا لا خلاف بين المسلمين. Tidak ada khilaf antara umat Islam bahwasanya kita tidak boleh untuk merendahkan, menghina dari seluruh para nabi dan rasul. الخلاف الدائر اليوم هل التوسل والتبرك بالأنبياء من التعظيم لهم أو من الغلو في ذلك. Yang menjadi khilaf adalah tawassul ketika kita bertawassul kepada nabi, tabarruk ketika kita bertabarruk dengan nabi. Apakah itu termasuk daripada ta'zim, kita mengagungkan Nabi Muhammad, atau termasuk terlalu terlalu kita memposisikan Nabi Muhammad di bukan posisinya?
فأهل السنة والجماعة يرون أن التوسل والتبرك بالنبي ومن حذر من رسول الله هو نوع من أنواع التعظيم والإجلال الذي جاء في شرع الله. Kalau menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya tawasul, yang namanya tabarruk itu adalah bagian daripada bentuk mentakzimkan Nabi Muhammad SAW. وغير أهل السنة والجماعة اليوم يرون أن التوسل والتبرك بالأنبياء أو بآثارهم أو بما تناسل منهم كالعلماء والأولياء هذا نوع من الغلو والشرك. Ada sebagian daripada orang sekarang ini yang mereka berpendapat tawasul, tabarruk itu termasuk daripada memposisikan para nabi di posisi yang bukan sebenarnya, bahkan bisa dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bainana wa bainahum kitabullah azza wa jalla. Kita untuk menjawab hal ini, siapa yang benar di antara kita ahlu sunnah ataupun mereka yang bukan ahlu sunnah, dan yang menjadi hakimnya adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Hal al-lujuu wal-rujuu ila al-anbiya wal-awliya wal-ulama hada ta'zimun يجدح في إيمان الإنسان أم أنه إعطاء لحقهم ومكانتهم عند الله؟ Apakah ketika kita bertawasul, ketika kita bertabarruk dengan para nabi, para ulama dan seterusnya, itu adalah bentuk ta'zim kita, atau sebaliknya bukan memposisikan mereka di tempat yang bukan di atas posisi yang sebenarnya, yaitu kita seakan menyekutukan Allah. Allah Azza wa Jalla yaqul ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن عندما نشعر بأننا بحاجة شديدة سنلجأ إلى الأنبياء. هذا من تعظيمنا ومعرفة حق الأنبياء. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau annahum idh dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul." Walau annahum, jikalau umat idzalamu, ketika mereka berbuat zalim, idzalamu anfusahum, terhadap diri mereka, ja'uka, maka mereka datang kepadamu, menghadap dirimu wahai Muhammad, wastaghfirullah, mereka beristighfar, wastaghfar lahumur rasul, dan Nabi beristighfar untuk mereka. Nah, di sini ada kalimat ja'uka. Kita ketika mengalami sesuatu yang genting, kesusahan, maka Allah menyifati ja'u, kita lujuk, kita datang kepada Nabi Muhammad SAW. وعتب هكذا أثنى الله عليهم. عتب الله على أقوام إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang ketika mereka mengalami sesuatu kesusahan, mereka menghadap Nabi Muhammad. Dipuji oleh Allah dengan ayat tadi. Dan sebaliknya, Allah atap, Allah itu mencela daripada orang-orang daripada umat Nabi Muhammad ataupun orang-orang yang hidup di sekitar Nabi Muhammad ketika mereka tidak mau menghadap Nabi Muhammad SAW. Seperti ayat yang dibacakan tadi, ketika dikatakan kepada mereka, ta'ala, ayo mendekat kepada Nabi Muhammad supaya kalian mendapatkan istighfar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi, Allah mengatakan, ada sebagian orang yang ketika dipanggil untuk menghadap Nabi Muhammad agar mereka mendapatkan keberkahan istighfar dari Nabi Muhammad, lawwa ru'usahum, yang mereka lakukan bukan mendekat, akan tetapi menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini diitap, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. فعد الله هذه صفة من صفات النفاق. Bahkan Allah menganggap ini adalah sifat daripada orang-orang munafik. فهكذا صفة أهل الإيمان أنهم إذا حزبهم أمر وأهمهم أمر لجأوا إلى المحبوبين عند الله. Oleh karenanya bisa kita ambil kesimpulan, orang-orang yang beriman termasuk sifatnya ketika mereka mengalami kesusahan, kegundahan, maka mereka akan secara otomatis spontan akan menyerahkan permasalahan itu menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. وهذا ما تدل عليه النصوص. Inilah yang ditunjukkan oleh nas atau dalil. عندما نقرب الكرب في يوم القيامة إلى من نلجأ إلى الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم ثم نعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seperti yang kita kenal, di padang mahsyar kelak kita semua akan kesusahan.
Kepada siapa kita akan meminta pertolongan? Kepada seluruh nabi, kepada Adam, Nuh dan seterusnya. وهذا أمر معتجل في الإنسان يرى أن قبوله عند الله يحتاج إلى أن يلجأ فيه إلى محبوب عند الله عز وجل يتوسل به. Ini sudah ada di dalam manusiawi, sifat manusiawi manusia. Ketika dia merasa bahwa doanya itu sulit untuk terkabul, maka dia akan menjadikan seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wasilah supaya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. من الذي علم أبانا آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما وقع في الخطيئة توسل بسيدنا محمد. Siapa yang mengajarkan kepada Nabi Adam ketika beliau berbuat satu kesalahan untuk bertawassul dengan Nabi Muhammad? وجاء بروايتين، في رواية ضعيفة ولكن جاء في رواية ثابتة توسل آدم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadis ini ada dua riwayat. Yang pertama memang dhaif, akan tetapi dikuatkan dengan hadis dengan riwayat lainnya. كذلك قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم قال والتوسل لا يزال عليه عمل أهل السنة. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan at-tawassul itu adalah satu hal yang selalu dilakukan oleh ahlu sunnah. وذكر حادثة الذي حدثت في بغداد في بعض بلاد بغداد أن المسلمين المسلمين السنة كانوا يتوسلون بالصحابة فحكم عليهم حاكم شيعي وقال كل من توسل بصحابي لأقطعن عنقه. Beliau menceritakan satu peristiwa. Imam Ibnu Jauzi menceritakan peristiwa yang terjadi di Baghdad. Ketika mereka banyak daripada umat Islam yang bermadhab ahlu sunnah, mereka selalu bertawassul dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kebetulan di saat itu yang menjadi pemimpin di saat itu adalah ulama, adalah orang yang bermadhab Syiah. Lalu pemimpin tadi mengatakan, siapa yang bertawassul dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, maka akan aku tebas batang lehernya. فالتوسل ثابت من أيام النبي قولا من رسول الله وتعليما من رسول الله وفعلا من رسول الله. Yang namanya tawassul sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, baik ucapan Nabi Muhammad ataupun perbuatan Nabi Muhammad ataupun sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. وهو كان معروف في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن حنيف. Tawassul itu sudah terkenal dari zaman sahabat Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis Utsman bin Hunayf. وهو ثابت في حياة التابعين كما في حديث عبد الملك بن أبدر وهذه كلها حديث ثابتة للعلم. Kemudian juga ada tawassul dari zaman tabi'in sebagaimana hadis عبد الملك بن أبدر min kibar tabi'in. ولذلك اسمع هذه القولة عن الإمام أحمد بن حنبل. Oleh karenanya mari kita simak daripada ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. يقول الإمام أحمد بن حنبل وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه تقضى من الله عز وجل. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, berharaplah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan semua kebutuhan dan hajatmu dengan cara bertawassul. هؤلاء الذين ينكرون التوسل يدعون أنهم أتباع أحمد بن حنبل. Orang-orang yang tidak mau bertawassul, kelompok yang tidak mau bertawassul, itu mereka mengaku mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. فنقول لهم ثبت عن أحمد بن حنبل التأويل في الصفات. Maka kita katakan kepada mereka, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang kalian akui bahwa kalian itu mengikuti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu mengambil madhab ta'wil di dalam sifat-sifat mutasyabihat. وثبت عن الإمام أحمد بن حنبل الأمر بالتوسل بالنبي. Kemudian beliau juga Ahmad bin Hanbal memerintahkan untuk kita bertawassul dengan Nabi Muhammad. وثبت عن الإمام أحمد بن حنبل التبرك. Beliau juga melakukan tabarruk. إذا نحن أولى بالإمام أحمد بن حنبل. Kalau begitu, kita pengikut Imam Syafi'i lebih pantas untuk mengikuti Ahmad bin Hanbal. Maksudnya tidak mengalami.
وهو على مسلك أهل السنة والجماعة. Beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. طبعا هناك نصوص كثيرة ولكن الوقت يغفل علينا فلذلك سأختصر كثيرا. أقرأ عبارة التبرك للإمام أحمد. Karena waktu sudah mulai sempit, beliau mau ringkas, kita akan mencari nas ucapan Ahmad bin Hanbal tentang tabarruk, perintah untuk bertabarruk. Tadi sudah kita dengar beliau mentakwil, beliau memerintahkan untuk bertawassul, tinggal tabarruk ini. ولذلك ثبت أن الإمام أحمد بن حنبل كانت عنده شعارات من شعارات رسول الله يغسلها ويشرب الماء. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini mempunyai atau menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu helai rambut Nabi Muhammad SAW, yang mana rambut tadi, yang rambut yang mulia milik Nabi Muhammad dicelupkan di air, kemudian beliau meminum air tersebut. خلاص نفتح المجال للأسئلة. Nah, mungkin ini yang yang bisa dibahas